هەن ڕێخستیان تایبەت دووارێ مافێ مرۆڤاندا دە پێشانگەهێکێدا وێنێ وان هەموو زوڵم و زۆرداری و شەڕ و ماڵوێرانیەک و چەکدارên داعشێ بەسەرێ وڵاتیان سڤیل ئانی نمایشکردن. ئەvە پێشانگەها me ya yekiye bû nasandina êşên xelkê Mosul bû civaka nêfnetewî bû piştgiriya dubare avedankirina neynewa biriya geştekê balyûzên aştiyê bû tevaya cîhanê bû dubare avedankirina neynewa. Di pêşangehê da hejmareke kar bi destên siyasî û îdarî û serbazî û tex û çûnên cuda cuda bejdar bûn û dilgiran bûn bi dîtina wênên han. Evru em li ser axa Hewlêra Xoşevîne ku ev pêşangehe encam daye da ku bû cîhanê bidin diyarkirin ku ew wêrankariya Daişê bi ser neynewada anî da ku cîhan di xem û êşên xelkê Mosulê bigehe û bi aneya Xwedê wêneyê rastîniyê Mosulê dê pêşçav bibe. Rêxerê vê pêşangehê jî dibêje peyama wan ew e ku ji bo hemû cîhanê bidin diyarkirin di nava Iraqê da jiyana welatiyan çawa bi rêveçûya û di niha jî da piştî azadkirina deverên wan çawa ye. Ew risalî me bûm ew xelkê musaada bike. Hemû alemî xarij bû zanibin dexilî Iraqê çi dibe. Ew alemî gunahin, ew alemî zenbî xwenînin. Hemû alem يعني بس مسابقة أو كوبية من دار درمان نية مساعدات نينن داخلي جندا أو نية داخلي مناطق حربية أو تاوانن كو داعش بسر ولاتين سيفيل آنين رنگ ديرو كامروفاتية دا تاوانن بفي آوائي گل كم بونا ولاتين بجدارين دوی پشانگه دا وهادان خویا کرن صدان سالن دن دوین هيا كو خلقك بكاره وان تاوانن كو داعش بسرية ولاتين سيفيل آني تارادك جبير بكا. أحمد زباري دنگ أمريكا هەولێر.